hoba cha uri a chaluwai oba si dabadaba lini na unyimele yewe ichikokonda hayani hangotenda nyimele yawe kana nyimele ya hayani ichinga mukundisa uswikelela miloro yawe hangotenda miloro yawe ichipalala ndi mshumi wa biko ndi mohaga ndi ramabindo ndo waba mtambi walitambi la Muvhango line riba riko mubona busiku bungona bungo musumulo suka la 5 awara ya butahe richiko bona apalani ndi mufumakazi wa mohaga mtshirisi wa Phala FM koyo no diswika pano nduni zakasho ndi Maumela Mahuwa ane banjiba mdiba sa Suzan kha Muvhango huduitani Nendione ndikakusangela niko tofa kutochesana la Harriet ndiko to thoma nepo heli la Harriet arili phinga mandesa ndingani ikani uri ndila munna oh Harriet ndila munna Harriet kudzaipinyana Harriet kozona so ndingazongo ibu ndiphi Maumela so zombo zorima ukolitamba zwabdibudi libasani ndidombra ngazo mtshirisi wa Phala FM songo wangu relive apala ka TikTok relive ka Facebook relive ka YouTube bone batu ya batoda Phala FM rano misiyote na une bone bakofuna disa une mbuso dzavo ndiyane pala kaba busembuso ngone baba nayo chidori chisuka chipinga rabanekeza chipinga chori na bone baba kono mubusambuso hane pano nduni zakasho live ka 0860002503 ara lino bani chikonewa Mike zwa zvino kudzaipi abo ushikofi divadzani Maumela ningarimi well ndingari Maumela ndi neuno ndi ngwana wabo Emily nabo Wilson ndi vandi njelele that's it ariko ndibona zori ndi muthu onofuna mini ndi muthu onofuna dzindwana kandi muthu wa mulalo ndingari mini ndi muthu wa mulalo ngamanda ndifana na mulalo marara lindo vakodisa hayi tingani bolini ndi okay ndifuna uita situnga zwanda ndi apfana nolunjeza malungu udrowa ndi apfana nopata situnga zwanda ngamanda ndodzura yani ndiba ndikuvara ndikuvana movie ndikunwara kana ndikushumisa zvanda zvangai ulunjeza malungu kanjisa musi muthu vachimuvona ka television bathu rimbodise kutobona ngari ndi hone buchira wa unoula ari bari kutobona ngari khamsi Maumela ndi Vho Suzan ngorala ndiko dodiva zori no aluchera ngapi zezwo ni tshiko aluwa zwa dahano ri ni diwana ni kojena kha ndo buchumelo ni ya zwa vumvumvusi oh wow ndo baby ya gogobole ndi Western nda aluchera mamvuka nda aluchera njelele nda aluchera boho muri ya mantata yo ya ndo aluchera fitu unji so ndada jena chikoro kana ndichi pedza grade 12 ndada jena chikoro ndada dzura njelele ndi hapo hinda ita audition ndichikoitela Lion King nda kono wana ichi chipida cha Muvhango mara ndondo ya audition la for Lion King then chiswika hambo divai una chimwe chikhala ngangeno kha Muvhango zoja chipinganyana hoba na mafungo ala uri ndi mupfupi Lion King itoda bathu ba bononga bora pfanyana and vocal range yangai asinthi kha buimbeleli so bakore ai man nichimba inwinimba nga voice zothe so renga sinite uri nimbe nthi ro bar koni damage ra ipfi kaba bane babora bazwidibi Maumela Mahuwa ane banjiba mdiba sa Suzan kha Muvhango uayimba no yimba zwineno mbega mishimo sethu swika magumoni udota kuchedza hapo noni ari mvumvusa nga iphila wela budili no diferela bado zwifori richiri iphili ya diferela ri khomba nga mini no aluchela njelele ndi zone nambudi ya boho no thoma xikolo dzata hange boho ndi ya malume Vho Wilson Gomba ndiko to diba zone ndi chini choni bisawo hange dzata musini chiboya nga nge boho ari to nambari yambe spiri nasi hoba na ndandichiko aruswa nga mani wanga banezwa zvinoi ndibone vane bosara bammekanne bakonoamba vachikwaudza malume yanga uri no bone avakokona umanejana na zvine nanga ndira ine ndava ngayo ndikose kufunga ri thangwe ndova ndi muthu anewo mathoba ali nga icho chifhinga so ndi zwi malume yanga vachidonde vatova njenga April robvalela Good Friday ndambudisi wa bohom ndo jena VP mantata
vha tshi swika vhayani ndi hezwi vha khou swika vha ri kha ri ṱuwe zwa zwino ni khou ṋambana na dzula bogomo kana vha khou swika vha ri hayi ndi uri kha ri sokou ṱuwa vho ni khou yo dala mathina ndi hone u ṱuwa ndi uri kha ri soko ri nga tshifhinga tshilani vhana vha vhudziwi zwithu zwinzhi nayi vhana vha vhudziwi zwithu zwinzhi pakani zwiambaro na paka ri khou ṱuwa mathina na ri muvi yo no dzhiiwa kale ri khou ṱuwa Ekezo mnditshirisi wa Phalaphala FM na tshifhinga mudiri ya 4 minute ndibva kha vhare vhufumi nṋe na vhone kha ri thome ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya ri fanela u ḓivha zwithu zwinzhi nga nṋe ndi na maṅwe mafhungo manzhi nda khou ṱoḓa u vhudzisa ndi a zwi ḓivha uri na vhone hafho hone vha vha hone ono vha na dzimbudzo fhedzi kha vha dzi rumela vha songo angwa 086 002 nahone ri live Facebook na YouTube. Phalaphala FM rinanu misi yote Rodigeda kha Phalaphala FM. Fuminti wa minete ndibva kha wari ya vhumalo ndi ya koperasi ya khasho ya Love Kashmeme mbeke mushumo ndi Rodigeda vha na Miss P na musi Rodigeda na Maumela Mahuwa hunori banji vha muḓivha sa Vho Suzan kha Muvhango mufumakadzi ene ya konḓelela nga maanḓa ndi khou ḓo ri vha pfha uri havha mufumakadzi vha na vhuhali nga nḓila ḓe ndi khomba Vho Suzan ndi zwiṅwe fhaḽa zwe nda dzudzanya ndi khou ḓo ri pfha uri Vho Suzan vha na vhuhali nga nḓila ḓe. A zwi ḓifhi zwone u dzula wo thetshelesa mufumakadzi a tshi khou amba mafhungo o dziaho a u fhaṱa nahone o ḓalaho nyaluwo ri khou amba mufumakadzi ane a tou vha ṱhuṱhuwedzo nga ene muṋe kha vha ri dzheni hafha kha Muvhango vho mpfa kha Muvhango azwindini nne ningatori azwindini ni kwamba munna wa azwindini but baona ndi munna chithu chelechi ndi munna atingapi ndi mdeni wanga mdeni wanga pana ndi mfumakadzi wa Miss P Rodigeda na Maumela Mahuwa Vho Suzan kha Muvhango hafha ri ḓo tou pfa manzhi ndi nga ḽavhuraru ḽa vhufumi shundunthule awara ya vhumalo u swika awara ya vhuṱahe madekwana kha Phalaphala FM. Vanji musi vha tshi khou vhona Vho Suzan vha sokou ri avha mufumakadzi ngo vha na mbilu yo konḓela zwi ḓa hani uri sa Maumela Mahuwa ni kone u ri bvisela character heiḽa ri kone u vhona houḽa mufumakadzi ane anga Vho Suzan ngauri ndi vhona u nga ra zwithu zwo leluwaho. Zwone a zwi ngo leluwa na luthihi hupfi an actor prepares vha ḓo vhala script vha tshi vhalulula vha tshi vhona zwo uri okay wo muthu u nga heyi nḓila hapfi hu khou liliwa ndi uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha itiwa nga vhuronwane ngori a u sokou swika wa takala zwithu zwi khou ri u takale u ḓo pfha vhaṅwe mana vha tshi cut zwinoi u studisa Suzan na u muḓivha uri ndi mufumakadzi ḓe wa kono abe ano maḓuvha na musi ndi khou tshimbila tshiṱaṱani ndo no tou vha Suzan I mean yo vha miṅwaha yo no swika 22 so wala script hu avha na vhathu vhane vha khou vhathu vho no nga vho Masindi vha khou tsivhudza uri mufumakadzi u rali arali nga heneiḽa nḓila ine vha itisa ngayo wa kona u pfha zwo uri Suzan ndi muthu ane o dzingilela hafha kha nṋe o no dzula o no dzhia tshipiḓa kanzhi ri tshi pfa mafhungo a vhaḓivhalea hu tshi pfi a vha ngo amba na vhathu zwavhuḓi zwi vha zwi khou bva kha mafhungo o no tonga neyo a musi hu tshi khou ṱanganiwa naye a vhidziwa nga dzina ḽa tshiṱori na apfa uri a vhathu vha khou mbora izwo zwi ni ita uri ni pfe ni nga nḓila ḓe ngauri ndi vhona unga ri tshi na tshifhinga tshavhuḓi tsho uri na vha tshitshedza vha no khou thetshelesa vha zwi ḓivha uri hayi mathina ri tshi ṱangana naye ri fanela u mu vhidza nga heyi nḓila uri ene u khou ḓo vhidziwa upfhi Vho Suzan zwo luga kana u khou ḓo vhidziwa upfhi Maumela. A huna zwithu zwo no takadza u pfana na muthu u pfa muthu a tshi khou mbidza nga dzina a tshi ri Maumela vha ḓo na u ima ndi ḓo ima vha vhuya vha ri Suzan vha zwi ḓivha zwo uri hu na vhathu vhane vha nga vho swika 3 miḽioni vho mbidza Suzan namusi nga ḓuvha ḽithihi fhedzi ndi vha dzhia sa phathi ya vhathu vha group
vhane vha khou ṱoḓa u lumelisana na Suzan a vha khou ḓo lumelisana na nṋe sa muthu. So vha ri kha nṋe vha ri Maumela ndi ḓo vha ṱoḓa no vha ṱoḓa uri ndi nyone uri nḓivha nga u rali u ḓivhiwa zwi a takadza. hone nṋe na musi ndo tou ri Harriet Hey, o to zwi yesa. ndi khou ḓi rumele murahu hangei kha malume Vho Wilson arali vha vha tshi khou thetshelesa zwino a nga vha vhudza uri mini nga nṱhani ya uri ndi vhona ungari arali hu tshi khou tou pfhi muthu o alusa zwi dzhia zwinzhi nga maanḓa kha muthu a to dzhia ṅwana a mu alusa na musi mashaka ngori zwa zwino ri khou tshila kha shango ḽine na mashaka vha khou litsha vhana vha havho vha mashaka avho vha tshi sokou tshimbila badani vha vhe vha si na haye. Ndi nga ri ndi khou livhuwa u vha khotsi kha nṋe vho vha khotsi nga nḓila i mangadzaho kha vhutshilo hanga. Ho vha uri vhone ya vha vhana vha sokou pfha ungari vha nga ida nṋe na khaladzi yanga hanefho zwa ita badi zwithu zwe vha ita ndi zwihulwane nga maanḓa. Ndi khou pfha ngoho arali ndo laṱiwa nda ḓa ndi si muthu mara vho ngalusa zwiṅwe zwo zwe ra zwi wanulusa ndi zwa uri ni muthu ane a vho ri a ni fheli mbilu nga u ṱavhanya kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo ḽine vhathu u tou pfha tshipfufhi vho gwazana vha khou gwazanela zwikalo zwa mahafhe ni zwi kona hani? Ndi sokou pfha ungari vhutshiloni ndi nga ha nṋe nṋe ndi muthu uḽo no pfhi self possessed. Ndi khou muto ṱalutshedzwa zwone nga Tshivenḓa zwi amba zwori ndo ḓi arresta ndo ḓi fara lune tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha itea ndi nṋe ndi nga ngomu khazwo hu ḓi nga na dzi tsheo dzine nda nga dzi dzhia ndi nṋe ndi nga ngomu khazwo a thi dzhi vhutshilo nda vha ndi khou vhona muṅwe mulandu uri arali na songo ita izwi nda ḓo vha ndi si hafha. Tshiṅwe na tshiṅwe ndi responsible ya tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha khou itea vhutshiloni yanga naho ine uri muthu o ṱoḓa ndi khou tou amba na muthanga ono ḓoḓa ari kha nṋe ari ndi khou ni funa ndi responsible ya hezwo. ngori nambara ra kanda kha ḽeḽo kha ri mbo ḓi namba ri lavhelese zwino Maumela hu ḓivha vhona muṅwe hanefha no khou tshila naye vhutshiloni kana no comment. ai a ndi ngori vhaṅwe vha khou ḓi ṱalela hafhanoni vha ri hai kha musi ndo namba nda vhona ḓinga ḽa mbilu yanga ngauri vhaṅwe vhathu vha be u tou vha vhona u kha ḓi tou vha kule uri hoyu hoyu ndi ene wangoyu. Okay ndi ambe zwo zwino hai not zwo zwino bolini zwa zwino ndi musidzana si 0860002503 vasongo wanga mtishilisiwa pana pala FM live ka Facebook na ka YouTube vanga vari talela vavona zori musi u tshi khou ambiwa nga ha Maumela Mahuwa ndi muthuḓe ngauri thivo zwi fori upfi huna Suzan a dovha fha na Maumela Mahuwa. Zwino zwi leluwa hani uri musi ni tshi khou tshila ni kone u vha fhambanya ava vhathu vhavhili ngauri ndi soko pfha ungari tshiṅwe tshifhinga ungari zwizwi u tshi khou actor hola muthu wa khou actor ene na musi kha musi a tshi khou lila Suzan u tshi khou lila na musi u tshi swika hone wa swika ene wo bilufhala nga nṱhani ha zwe wavho u tshi khou actor zwone musi mushumoni zwi kona hani u zwi fhambanyisa? U to amba ngoti a zwi konadzei u bva sa Suzan arali Suzan o vha khou lila wa dovha wa bva wa vha Maumela nawo wa takala heḽa dikitela ḽi vha ḽi tshe hone nga ngomu mbiluni. So zwine nda ita ndi mbo ḓi swika yani nda thoma nda ḓifha awara nyana u eḓela ngori vha to ṱangana na nṋe ndi Suzan ndo dinwa nga zwindini na zwito zwawe vha ḓo vhona ndi muṅwevho ndi ḓo vha fhindula zwavhuḓi mara ndi ḓo vha ndi khou pfha vha khomphedzera tshifhinga badi. Nda swika nda eḓela yani ndi tshi vuwa ndi vuwa ndi nṋe no uḽa wa mulovha namba mulovha awara nyana vha khou zwivhona vha vhuya vha pfha vhutshipfi muthu ono actor o vha fhindula nga nḓila isi yone vha ḓivhusa uri khou bva gai. Zwino kha ava vhaṱuku vhane vha vhori vha khou tama vha vhatambi vha matambi yo ngo fhambana ndi fhiyo ngeletshedzo ine na nga i ṋekedza nga ṱhanu ndi vhona ungari na hanefho arali u tshi khou tama vha mutambi wa matambo yo ngo fhambana ndi ngeletshedzo? Iṅwe ngeletshedzo muthu uya vha thi ḓi zori zwipfi mini consistent nga Tshivenḓa kha vha tshi khou zwi ḓivha zwavhuḓi uri vhone vha khou ṱoḓa u itani vhutshiloni kha vha farelele kha zwezwo zwithu zwo no nga dzi social media dzenedzi. Kha vha dzhenelele vhaṅwe munna vho ḓa vha mbudza vha ri vhone vha khou nyaga u actor nṋe nda vha vhudzisa uri vhone vha na social media na vha ri ndi ri zwino vhathu vha ḓo vha vhona gai ngori hano maḓuvha ndi zwithu zwine zwa shuma zwenezwo. Ngeletshedzo ine nda khou vha vhudza yone ndi ya uri ari ṱoḓi mushumo fhedzi kha ḽa South Africa shango ḽo no vha international South Africa ndi ṱhukhu kha vha ḓo dzhenelela kha zwithu zwa dzi social media vha ḓi vhonadza uri vhone vha na vhukoni ngori muthu wa kona u dzula yani na makhulu wawe vha wana vha tshi vha vhea phanḓa khamera zwa konḓa badi zwi a konḓa. Founu yanga i khou lila hafhanoni hu na muṅwe muthu no uri u khou ṱoḓa u amba u na muleza fhedzi kha ri thome ri fhire ngafha ri tshi khou vhuya ri tshi tou vhuya fhedzi hu na muṅwe muthu ane a vha na muleza a i khou lila lwa nyana afha.
Phalaphala FM yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Phalaphala FM rinanu misiyo Rodigeda kha Phalaphala FM. Fumbili wa minete ndibva kha wara ya vhumalo ndi namuledza apa ndi kwamba hoyu une ndi kale u tshi khou lila hafha foununi yanga kha ri pfe khoyu. Maumela ndi muthu we a thoma u swika o to ḓa u dala kha ṅwaha wa 2022 last year December. Avha muthu wavha o to ḓa u dala a farea nga nḓila yavhuḓi. Avha muthu we a thoma muthu ane a khou amba uri ndo vhona mudzimu nga ngomu kerekeni yavho. Avha muthu ane musi hezwi ndi tshi khou amba nga muthu ane a khou pfhi Maumela u tou vha murunwa nga ngomu nḓuni ya mudzimu a tshi losha. Hu vha na iṅwe dimension i songo ḓoweleaho nga ngomu kerekeni. Hu vha no dzingineya vhathu vha thoma u tshintsha wa zwipfa zwori vhathu a vha tsheho kha ḽifhasi ḽo ḓoweleaho. Ende Maumela ndi muthu o ṋewa vhuimbeleli, ndi muthu ane a kona u funza. Kufunzele kwawe ku itela uri muthu a rembuluwe, naho arali o vha o tou ḓa u lo dala zwi itela uri a ḓipfhe zwori zwine nda khou tshila zwone a si zwone, ndi khou tea u shanduka. Ndi muthu ono kona u sumbedza muthu kana u fhaṱa muthu uri muthu kha bve kha zwine a vha khazwo, a fune mudzimu, a songo ya kerekeni nga dzina. Kha ye kerekeni a khou losha mudzimu, a pfha zwori nṋe ndi khou tou losha mudzimu. Ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu zwine nda zwi pfha zwori ndi nga amba nga haya ḽatsha ḽa kovhela, ngori ndo no vhona vhuhulwane ha mudzimu nga haye vhu tshi khou shuma. Ndi muthu o ṋewaho, ende ndi muthu ane a vha na mbidzo ine yo vha i sa vhonali, yo ḓo ya dzumbulule nga ngomu kerekeni. A thoma u zwi vhona zwori ndi khou tea u shumela mudzimu nga ngoho, ndi khou tea u ḓiṋekedzela nga ngomu nḓuni ya mudzimu. Namusi arali a vha a siho ri a swika pfha ungari na zwithu zwo ṱahelaho khaye. Ende ndi muthu a thi ḓivhi zwori ri nga tou mu vhesa mini, ngori ndi nga ambesa nga haye musi ndi khou lavhelesa zwine a zwi ita nga ngomu nḓuni ya mudzimu. Ndi muthu ane mudzimu vho tou muruma ende vha mu ḓisa zwi na nḓila yazwo zwori u khou ḓo rembulusa vhunzhi ha vhathu vhe vha vha vho xela, vhathu vhane a vha ḓivhi mudzimu, ngori Sunday iṅwe na iṅwe ri dzula ri khou rabelela vhathu vhane vha vha vho ḓa vha khou lwala. Musi ni tshi tou swika hafha no mbo ḓi doba founu ari ndi khou funa u funela vha muthu ngo ṱavhanya nga maanḓa, ndi ri vha khou funa u thetshelesa ngo ṱavhanya, ndi khou ḓivha uri vhushaka havhiwe ndi vhushaka ḓe. Ndi mentor kha nṋe. So kha zwifhiwa zwa muya mukhethwa nṋe ndi wela kha iḽi ḽa vhaprofita hili. So hu na dzimpho ṱhanu dza vhufunzi. Nṋe ndi wela kha vhuprofita, so havha ndi muprofita and then vha khou mentora. Oh, okay. Zwine zwa amba zwori kha vhala vhane vha bora vha zwiḓivhi a zwi gumi kha vhuimbeleli fhedzi. Ndi zwine zwe na musi ndi tshi khou ni ṋekedza maiki ndi khou ri ḓiḓivhadze ni ri ṱalutshedze na zwezwo uri ndi muimbeleli nda dovha hafhu nda vha muprofita kana ndi nḓilani yo vha muprofita. Okay. Zwi amba mini kha ini musi muthu vho to raliho vhane vha vhori ndi mueletshedzi wanu vho tenda uri vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo u itela u ni khoḓa khathihi na uri ḓivhadza nga muthu ane na vha ene. Ndo tshiwa luṅwe zwi amba zwori vha khou nthetshelesa zwa zwino. Zwi amba zwihulwane nga maanḓa kha nṋe musi vhafunzi vho kha kana muprofita wa mudzimu vho kha vha tshi khou amba nga nṋe nga heyi nḓila. A si kale ndo vha ḓivha, mara ndi khou vhona progress nnzhi vhutshiloni yanga, ndo livhuwa nga maanḓa. Ri tshi lavhelesa heyi nḓowetshumo ine na vha khayo, ndi nḓowetshumo ine vhathu vha relela zwithu zwo yaho ngo fhambana. Ini zwa zwino ro no zwi ḓivha zwori ni mutendi. Vhutendi hanu vhu ni thusa nga nḓila ḓe musi ni kha lwendo lwanu? Musi ndi kha ulu lwendo vhutendi yanga vhuntshumela nga nḓila ya uri muthu muṅwe na muṅwe u na ndugelo dzo ita vhurereli vhuṅwe na vhuṅwe vhune a funa. Muthu muṅwe na muṅwe roṱhe ri khou ita vhurereli ri khou relela zwezwo zwine ra zwi ḓivha. Hu na vhanzhi vho ḓaho kha nṋe vha tshi khou mbudza uri nṋe ndi na mbidzo ya vhuṅanga ndi ya vhona. Nṋe a zwi mbavhi fhethu. Zwine nṋe nda zwi ḓivha ndi uri nṋe ndi na vhurereli ha vhutendi ha murena Yesu. Hezwo ndi zwine nṋe nda zwi ḓivha.
ndi dovha hafhu nda vha na muṅwe muledza futhi mara ndi tshi tombulela unga vho kubva kha muledza kha Tshimangadzo. okay ari Tshimangadzo ndi mukomana wanga uri ndi ene nanga vha khamusi okay ari ri na muṅwe muledza kho imtshitshiliswa Phalaphala FM. Ndi Masiari Maumela mrathu wanga. Zwine ndakato thoma ngalo ndi la uri it was not easy but it was worth it. Ndi nga mbadare ne ri vhona mudzimu kha vhutshilo hanu, ne ri vhona u takulwa hanu nga mudzimu. Mudzimu o tshimbila na inu kha nḓila ya vhutshilo, zwo vha zwi si easy na luthihi kha kualutshele kwanu. Zwo vha zwi si easy u ḓiwana u tshi aluwa muṱani wa hune wa vha uri a huna vhabebi vhoṱhe vho fhelelaho, wa sedza uri na musi ni tshi khou aluwa mavho vha vha hone muhulu mara vha 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 siho kha picture na uri vha vha hone vho vha vha siho. Ra livhuwa uri kokula ku alusele kwenu na aluwa ngako a no ngo vha ṅwana wo ḓilaṱekanya na shango, a no ngo vha musidzana wo ḓiṋekedzela shango, no vha musidzana o kuvhanganaho. Ra livhuwa mudzimu o ni ita uri a ni ṋea luvalo huya, havha mudzimu we a ni lisa a lisa vhutshilo hanu, havha mudzimu we a ni dededza a ni fha mbilu yo kona u konḓela nyimele dzoṱhe. Mara nasi khezwi mudzimu vha ni tonda nga mushumo na ḓiwana ni TV-ni muṱani washu havha iṅwe wo tou thoma u vha kha TV na nahasi miṅwe ine minzhi minzhi ri kha ḓi ni wana inwi ni kha ḓivha TV, ni kha ḓi ni wana mudzimu a kha ḓi vho ni tonda, mudzimu kha ḓi vho ni tonda na kha dzi business dzaṋu, mudzimu kha ḓivha munola mudzimu ane a kha ḓi ni takulana namusi, mudzimu a ni tonda futhi na vha muḓinḓa wa mudzimu ane a tshea fhungo a sa kombamisi. Lune nṋe ndi khou tou amba nga inoni maipfi ndi khou ni tamela mashudu nda ri ṅwana miyanga kha zwini nakele zwa vhuno vhutshilo, kha zwini tshimbilele kha business yanu, kha mushumo wa mudzimu. Mudzimu kha ni tenga vhuthu a ni ḓadzele a ni fhe muya mukhethwa wa dzinzumbululo. Mudzimu kha vhe na inu vhutshiloni hanu hoṱhe ni tshi bva na musi ni tshi dzhena zwavhuḓi na zwivhuya kha zwini tevhele. Amen. Amen. Tshimangi khomba nanga mafhungo a mabindu, ndi mabindu ḓe ane Maumela vha khao. Yo ndi na tshikolo cha film tsho no pfi AACA, African Academy of Cinematic Arts, tshi wanala ngafha kha Randburg. So tsho established 6 years ago. I think ndi ngari kha zwithu zwa mabindu ndi zwone zwine nda ḓivha zwori zwa zwino ndi tshiimiswa tsho imaho nga Saturday vhana vha class ya 2022 yo khou graduate. So yeah, ri khou pfumbudza vhathu kuma vhane vha ḓo dzhena kha film industry vha ita zwihulwane. Tshimango ito no sumbedza mafhungo a uri zwa songo leluwa musi ni tshi khou aluwa muḓini ne ya vho ri ho vha hu sina vhabebi. Huna vhaswa vhane vha khou thetshelesa zwa zwino vhane vha vho ri u kheni ḽa nyimele ende zwa zwino vhutshilo vhu konḓesa. Ndi soko tou vhona nga nṱhani ya vhudavhidzani na thekinoḽodzhi vhune ra vha ri tshi khou vhona, ri tshi khou vhona vhaṅwe vhathu vha tshi tou nga ri zwavho zwo dzula zwavhuḓi. Muthu wone a vhe a humbulo nga ri khamusi nṋe ndi nga nṱhani uri a thina vhabebi, khamusi ngori ndi sina vhabebi a thi nga swikeleli miḽoro yanga, ndi nga ri mini kha ya tshi khou thetshelesa zwa zwino. A huna muḽoro u no farwa nga uri vhonyi vha hone vhonyi ya vhaho. Kha vha ḽore zwa impossible, kha vha ḽore zwine muthu a ḓo ri a tshi vha sedza ri havha vha lwala vha humbula zwithu si zwavhuḓi. Miḽoro yanga yo impossible nga nḓila ine muthu anga ra khonsedza zwino ari vhone vhono progressa badi a thi khou nda vhona ndo ita tshithu vhutshiloni. Ndi khou sokou vhona uri huna zwinzhi zwine nda khou tea u bveledza, huna vhanzhi vhane vha khou tou wana ndamulelo ngori nṋe ndo bveledza tshiṅwe tshithu vhutshiloni. Kha vha ḽore mani vha songo dzula vha ri thina vhabebi a thina mini. U sa vha na vhabebi ndi tshiṅwe tsha zwidina tshi no ḓo vha fhaṱa bone matshelo. Na musi ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa Tshimange ndi khou ḓo ri mpho yawe ive u mu imbela ḓuvha ḽa mabebo namusi hanefha kha khasho. Okay. Yo Tshimangadzo ndi mukomana wanga we a tou adopta. Miyawe ndi mufumakadzi wa miyanga, ndi murathu wa miyanga. Miyanga vho lovha a ri khou ni adopta ni phathi ya muṱa. So ndi mufuna nga mbilu yanga nthihi. Happy birthday. Happy birthday to you. Hip hip hooray. Vaimbi hone mthishiresi wa Phalaphala FM. Hapo u tshi tori kha vaimbe
ava ṱoḓi u imba mara vha songo vhilela vhone i tshi tea 4 minute uri vha kha uri ya vhuṱahe u khou takutshedza hafha a mbo ḓi ri kanzwa nga muzika wawe 086 kana vha shumisa mulaudzi prsabc.co.za kana vha ya kha Facebook kana vha shumisa Twitter vha sie mulaedza wavho wa mbuso iṅwe na iṅwe ine vha vha tshi khou ḓo mu vhudzisa ngori u nga ḓivha zwezwi henezwi zwi nga ḓi tea vha si dovha vha mu vhona fhethu na tikoi ro to mu ḓisa hanefha uri vhone vha ambe naye kha ri pfi hafha u tou nga ri na muthu Lokovela 086 ndi hafho mutshilisi wa Phalaphala FM vhone vha nga kona u founa vha vhudzisa mbuso iṅwe na iṅwe vha vha nayo hei ya lwendo lwo vha lulapfu thiri Phalaphala Lokovela ndi madekwana misti ndi komba na nyi nathamba chira nyamarera mula ndi mara sithamba chira wa Phalaphala ka ndakombera vhutsaka Vho Suzan uri Vho Suzan vho ḓivhudza u vha na muṱaleli no malwalini vha ḓo thetshelesa radioni tiri kolivhuwa ndo ḓiimisela uri ndi ḓo vha na muṱa arali zwi phathi ya phaṱhutshedzo ya vhutshilo hanga arali aḓa ane mudzimu vha khou ri ndi ene o luga zwa zwino ndi ḓo lindela 086 Phalaphala Lokovela Phalaphala ndi madekwana vhuḓi mutshilisi kha vha tsime radio ngapo tsini yavho hafhanoni vho ṱangana na sikhwari malalo mathini nda khou ḓo vhudzisa hafhanoni kha Vho Suzan ndi a ḓivha vhona hafhanoni madikitani a nga ḓivha pele kana ene madikita maṅwe na maṅwe uri dikita ḽine ḽo tou vha fara zwavhuḓi kana ḽine vha ḽi takalela nga maanḓa kha madikita e vha tshimbila ndi ḽifhio vha tou vhudza vho dikita ḽithihi ḽe vha ḽi tshimbila ḽine vha pfa na musi vha tshi ḽi humbula ḽi a vha takadza vha ḓo thetshelesa radioni tsiri mbudziso ke thi khou pfesesa uri hu khou ambiwa madikita o yo ngo fhambana khamusi zwiimiswa zwo yo ngo fhambana khamusi zwo ḓi ni vhidza kana musi u tshi pfi no yo performa ngafhi na ngafhi ngauri a thi ri ani tu vha mutambi wa litambi la Muvhango fhedzi line nda nga ri ndi a ḽi humbula nga maanḓa ndi ḽiṅwe ḽe nda vha ndo ya hafhaḽa Western makhadzi o vha a tshi khou perform heḽo ḓuvha ḽo ḓifhesa ho vha New Year ndo vha ndo invitiwa uyo vha MC makhadzi a muṅwe wa vhathu vhane vha khou perform I think na Ramsey ndi uri nda tou zwi vhona zwa uri venḓa ḽo hwala ḽo yinga talent ndi nnzhi ndi uri nda wana ndi vha dzhenisi boxini ndi ṱuna vhayani ngori ho vha ho ḓifha vho fhethu muledzi khou ndi no kubva kha Andrew Stago ari hafho kha litambi la Muvhango hu vhonala vhafuwi vho ri sia ndi ambalo sa tsha ḓo vhonala kha litambi la Muvhango izwo kha muthu we na vha naye lwa tshifhinga tshilapfu ni pfa zwi ḓo ni fara hani musi a si tsheo a fhedza ngori nda kha ndi tori zwa zwino thi a thuto zwi dzhenisa muhumbuloni na muyani wangani ndi khou sokou pfa ungari tshi kha ḓivha tshiṱori ṱhaṅwe kha ndi zwi fhe tshifhinga nyana ndi kone u zwi pfa zwori zwi khou itea ngoho zwa zwino thi tou vha na vhuḓipfi uri ndi khou ḓipfisa hani 086 kana vha shumisa Facebook kana Twitter vha vhudzise mbuso dzavho Lokovela ye mbo ḓi tumuwa Phalaphala Lokovela misti ndi komba na nyi vhathu vha kale vha fana kana ke Vho Suzan Vho Suzan uri ni Vho Suzan vuwa no ima nga nḓila ine vha tamba nga kha Muvhango ngo ndi pfa ndi tshi tou ṱuṱuwedzea nga maanḓa a huna ḓuvha ḽine ndi si vhone Muvhango ndi ri na musi vha tshi amba mufumakadzi wanga vhananga hu vha ho takaliwa nga maanḓa muḓini wanga Vho Suzan ndo livhuwa nga maanḓesesa a vha fare ngo ralo nda Mabasha Phinga Simon ari ndo bva Jamestown hani ndi makonde Chilulu ari nṋe ndi khou vhudzisa uri zwo imba zwo fhelela gai ndo sedza uri huna luṅwe luimbo lwa Tshingondo luno rwa badi zwo imba a zwi nga fheleli ngori ndo thoma khazwo ndi tshi yo dzhena kha izwi zwa matambo ya TV zwo imba ndi zwine nda vha zwone zwo imba vhuimbeleli vhuya nkhuthadza nga maanḓa nduri na musi hu tshi khou pfi ndo hula zwi tshi khou konḓa ho vha hu nyimbo dzino nyita uri ndi kone u pusha forward kha muzulu vhusa ndi lufhio luimbo luthihi lwe musi zwi tshi khou konḓa na vha ni tshi lutshitshelesa nga maanḓa na for holu ndo lwa ita uri muya wanga u pfe wo dzula vhudzuluni nṋe ndi vhuvhona thungo dzoṱhe
ndi ḓo ḓi renda thifhidzi ndi lunolo mishumo ya tshiliso phalaphala fm a ri ngo ṋewa zwoṱhe upfi mikovhe ya tshilidzi ya fhambana ndi khou ḓi ri khamusi vho ndo ḓi takuwa hafha vho ndo ḓi gudavho 086 lokovhela phalaphala hayi u sumbedza hafha hu si na muthu vha songo angwa u kha ḓi vho ḓi na ri no swika vho reptai lokovhela hello Vho Suzan va ri ni mini hayi vuwa no ima uri a tsha thusa hayi na nṋe ri ḓi hulisa nga hafho man ndi khou livhuwa zwone ri a takala ri khou wana muvenḓa washu no nga vhona ri hayi mishumo yavho a vha ite i bvele phanḓa vha ri tshikolo tshavho tshi rambeke gai ndo pfa nga ri vho ri vha na tshikolo rambeke tshi rambeke hafhaḽani tshipfhi tshiṱaraṱa ndo tshi hangwa marai tshirambeke arali vha to ya kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwifhi zwileludzi zwa vhudavhidzani vha ri ni mini dzina ḽatsho AHCA alright hayi ri vha tamela mashudu mavhuya ri a zwi vhe ngo ralo misi yoṱhe ndo livhuwa nga maanḓa alright ndi zwone nda mugomeli Conrad a ri ndubva lwamondo a ri sangamisi maṱaṱani mbusi yanga ndi ya uri vhushaka ha Maumela Mahuwa na Gabriel Temudzani nga nnḓa ha ḽitambi ḽa Muvhango vhu nga nḓila ḓe musi vha shangoni ḽa vhukuma kha ndi tori houḽa muthu ndi khaladzi yanga ane zwa zwino nda founa nda ri khae nda ri ndi khou ṱoḓa 20,000 ya dzhena okay a ri mu founele zwi ri na dzi account ndi khou mu founela zwino mutshilisi wa Phalaphala FM kha vha khou ṱalutshedza ndi khaladzi yanga ine ndi eno o thomaho I think ndi tshi thoma u shuma kha Muvhango o nthengela laptop ndi tshi pfulutshela muḓini a nḓisela washing machine nga nḓila ine a mpfuna ngayo o vha khou nthengela goloi Gabriel u tou itani na nṋe ndi yone ndo dzula na Maumela Mahuwa hafha uri arali a nga humbela 20,000 zwino ndi nga mufha yone nga nḓila ine vhona vha na vhushaka havhuḓi ngayo tite uri ndi fhindulisa ngauri mini ndi khou thoma nga tite uri ndi funa uri mini uri 20,000 i nga bva ndi khou ḓo ḓivha uri arali arali hone I believe in sharing I believe in sharing in giving so it's not about the money yeah it's about helping the next person and closing the gap that one has got a need for Maumela amba ku ni kane buriyo ri muyana Gabriel bye bye hayi nda ndi nyago ndo pfa yo mafhungo ngori nda ndi khou nyago u ḓivha uri mara ndo zwipfa zwori zwa kuma vhushaka vhewe ndi yavhuḓi nga maanḓa kha ri pfe 086 phalaphala hello ndi khomba nanyi Miss P u tou ita uri Miss P ndi yone ndi nga vhudzisa ndi khomba nanyi ndi muvhona vhoneto ndo sika wono nga fazete ndi khou nyago ḓivha kha Maumela afho kha Vho Suzan kha Muvhango uri afha nḓilani vhathu ndi kwamba vha vha dzhisa hani ngori vha sothu ndi houḽa muthu na musi wo mukhakhela wo mu rwa nga tombo a u rwa nga apula kutshilele kwa muthu vhafuna na tshikolo tsho tou gudisa vhafumakadzi kutshilele mani Vho Suzan kana Maumela ri khou bva Maumela shangoni u funa tou vha na tshikolo tsho gudisa vhafumakadzi kutshilele a vha mufumakadzi ya kharekhea vho ri khou tamba kha Muvhango u nga ri vha i tshila na shangoni wa amba ngo ndi khou livha nga maanḓa tiri hayi havha kona vha muthu ndi hezwiḽa zwine ndi khou zwi amba musi kha ḓi tou thoma uri tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vhathu vha vha kona u ṱalusa uri na mathina Maumela ndi mufhio Suzan ndi mufhio Miss P unfortunately vhathu vha expecta Suzan kha nṋe ende a thina choice khazwo ngoho ndi nga si ri a si nṋe Suzan hezwi ndi tshiṱiraṱani vha ḓo wana ndi khou vhudziswa na dzi advice dza mbingano ndi a ita na dzi couple seminars because vhathu vha sokou pfha ungari ndi na vhuṱali hoṱhe zwi tshi ḓa kha mbingano and ndi nga si vha dzime ngoho ndi ḓo tou vha vhudza nga mahala 086 phalaphala lokovhela Miss P u tou itani ndiyo ndi nga vhudzisa ndi nga ndi khomba nanyi nṋe ndi hone nṋe ndi pfi ntsononi mualusi
nṋe ndi khou nyanga u tou khoḓa Vho Suzan kha Muvhango hafha shangoni khindi Vho Maumela Mahuwa. Ndi khou nyanga u tou khoḓa yavha character ine vha tamba khayo ngoho i a konḓa vha a konḓelela muni. Arali muthu a tshi konḓelela u tambudziwa nga heiḽa nḓila na shangoni hayi ngoho zwa ḓo zwavhuḓi nga maanḓa vha a konḓelela a vha ya ngo lifhedza. Ndi khou livhuwa nga maanḓa Tiri. Ndayanduni. Ndi khou ḓo ḓivha zwori zwa kuma Maumela Mahuwa o tou rala o wayelana na Suzan. U konḓelela. U konḓelela zwoṱhe. No. Kharali ri tshi khou tou vhea kha musi kha percent dza kharali dza 10. Ri khou vhambedza Maumela na Suzan. Kha ri soko ri Maumela Suzan na Maumela vha fhirana nga 3%. 3% zwa mbori zwiṱukuṱuku nyana not zwoṱhe. Fumbili wa minete ndi livha kha wari ya vhuṱahe ri tshi vhuya nṋe ndi khou ṱoḓa ḓivha mafhungo a uri kha ri tshi lavhelesa muvhala wavho vhathu vhanzhi vha amba zwinzhi zwo yaho ngo fhambana uri vho swikona nga nḓila ḓe uri na musi zwone zwi lai nga tshifhinga tsha kale hu tshi khou pfhi mishumo i khou ṋewa vhathu vhane vha uri ndi vhatswuku vhathu vha tshi khethululwa nga nṱhani ha muvhala wavho o zwi konisa hani Maumela ri thoma ra fhira ngafha. Nṋe ndi pfhi Vho Nengudza Itani Calvin ndi mutumbuli kana mufarabono wa tshiimiswa Real Men Foundation. Ndi ri lushaka kha ri farane zwanḓa ri ite mutingati kha u lwa na u tambudziwa ha vhanna vhafumakadzi na vhana vhashu nga u ralo ri nga vhuisa Afrika Tshipembe ḽa mulovha. Khalilo na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM. Phalaphala FM rinanu misi yote. Rodigeda kha Phalaphala FM. Vumitahe wa minete ndi livha kha wari ya vhuṱahe ndi ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe nga ngona musi Rodigeda na Maumela Mahuwa ane na musi ro ḓivha na zwo ri dzina ḽawe ḽi pfhi Harriet Aviai Miss Phila Harriet ndi ḽa munna netele nyage vhote ndi ri na bone vha kona uri ṱalela fhala kha Facebook kana kha YouTube vho ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe ndi vha songo anga uri na bone vho tendeli uri vha mu vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha ṱoḓa mu vhudzisa nomboro ndi 086 002 Maumela ndi khou ḓomba nga mafhungo a muvhala mafhungo a muvhala na namusi ri kha ḓi lila ngao ri kha ḓi vhona hu na vhathu vha muvhala mugete une wa uri vha tonga ri ndi vhone vha tonga ri kana vha wonesa mishumo musi na ini musi ni tshi vhona lafhalani kha television vhathu vha amba zwinzhi zwo yaho ngo fhambana a thi ḓivhi uri zwino zwo no vha khwine na mara ndi khou zhumbula murahu nge vhathu vha tshi amba zwinzhi zwo yaho ngo fhambana no kona hani mutsiko ulani une na namusi ini ani ya thu tshandukisa muvhala wani ho vhona tshifhinga tshe vha tshi zwi amba nda pfa zwina move zwina zwithu zwine zwa khou ita kha nne ha swika tshifhinga tshe nda realize uri thi nga koni u bva ngafha hune nda vha hone ndi nne hoyu thi nga shandukisi ende ahuna hune nda nga humela hone kha mudzimu nda ri kha vha nyite ndi vhe na khala ngedengedegede ngori ni ḓo vhudzwa zwoṱhe man no fhiwa badi man ngoni na TV ya ni faneli ni ḓo vhudzwa zwoṱhe mara I think vhutshiloni zwi ya nga uri vhone vha tshi thetshelesa vha pfha mini ngori u vhifha na khala ndi zwone zwine zwa khou mbadela tshelede i khou dzhena ndi khou ḽa ndi khou bva nga matsheloni ndi kwa mushumoni zwino khou amba uri zwinzhi zwine muthu anga amba ngori khala yanga i hani ndi mutsu nga maanḓa in fact ndi original ndo ri hezwi tshipfi vhathu batsuyi hu vha khou thoma hanefha kha nṋe zwine ndavha zwone a zwi bvulei a zwi tambei ndi nga si lale ndi khou renga nga ṱhoho ngazwo volini hu na zwinzhi zwine ṱho i fala u remaho ngazwo not hezwi nga tshifhinga tsha musi ṱhaṅwe ho vhona pressure yeneyo yori no swifalesa I think nṋe nda ndi busy ndi khou ṱoḓa uri mavudzi anga aluwe mara hu na zwiṅwe zwikhala kha musi zwe na vhuya na sa zwone na vhudziwa nga nṱhani ya muvhala wano hapfi ndi nga nṱhani ya muvhala vha nga si ni vhudze ezwo I think vhathu vhanzhi vha na consciousness ya colorism hune vha nga si ni vhudze na musi vha si khou ṱoḓa khala yanu vha ḓo so ndi uri a ni khou fit na ḓiṱutshela na ḓiela yani zwi a konḓa u ya kha dzi audition vhathu vha no nga vha sa vhorine a thi mulapfu a thi na khala ya right a thi na mavhudzi a right ndi as you can see ndi natural so zwi a konḓa nga maanḓa and a zwi ngo leluwa uri u nga wana mushumo wo ita presenting vhathu vha khou nyanga u vhona zwithu zwavhuḓi and vha khou ḓivhudza uri zwithu zwavhuḓi ndi hezwi a si hezwi zwino wa sokou zwi pfa zwori ndo feila ngori a thongo kona
hezwo uri ṱhanwe ndo feila ngori khalati a si yone nathi dzheni nathi dzheni na dzheni henefho thi ari aliche. And ndi khou vhudzisa mbudziso nga nṱhani uri kha ḓivha na vhaswa ane vha vhori vha balelwa u ṱanganedza uri muvhala wanga wo to rali ende musi wo rali a zwi ambi zwori ndo vhifha none nṋe thi tendi kha mafhungo uri hu na muthu o no pfhi o vhifha hafha shangoni hu na zwithu zwinzhi zwine ra zwi ita ḓuvha na ḓuvha na nṋe ndo to rali hu na zwe nda ḓola tshifhaṱuwoni tshanga arali ra nga shela maḓi hafhanoni vha ḓo vha tshi khou vhona Miss P ane vhori ha tsha fana naho Miss P o ḓolaho zwi a ḓola zwone tshifhaṱuwoni. Ndi khou ḓo ri nyambe navho avha vhana vha khou ri thetshelesa vhaswa na vhana vhaṱuku na vhaswa vha khou ri thetshelesa vha kha ḓi pfha ungari muvhala wanga ai man khabe ndi vhaṅwe zwino ri tshi khomba vha khou ḓola zwithu zwo ri vha kone u vha vhatswuku nga nṱhani uri vho vhudziwa nga shango uri hu pfhi arali tshithu tshavha tshavhuḓi muthu arali a vha wavhuḓi u funa u vha mutswuku. I think zwine nda nga zwi amba ndi uri ni ngelekanyo dzaṋu arali na ḓivhudza uri no vhifha na nṋe ri khou tendelana na iṅwe arali na ḓivhudza uri ni wavhuḓi na nṋe ri ḓo tendelana na iṅwe tshiṅwe na tshiṅwe tshine na vha tshone ndi zwe na ṱavha nga ngomu kha ino muṋe uri nṋe ro aluwa ri tshi vhudziwa nga vhomi yashu uri nga nḓila ya rapha ngayo uri ro nga bere dzi khou shavha zwigidi so uri ndi ḓibvise kha mentality wa u enslaviwa nga opinion dza vhaṅwe vhathu vha tshi khou vhudza nṋe uri ndo vhifha badi zwavho hezwo nṋe ndi dzhena gai henefho nṋe ndo ḓisedza tshivhonini ndi vha ndi khou vhona zwe mudzimu a ita zwi tshimangadzo masterpiece Picasso mudzimu vho to ita nga khole ndi uri au ni zwine na khou elekanya ni zwone nga inu muṋe ende arali inu na tshimbila ni na attitude yori nṋe ndo naka badi ri ḓo thoma ni vhona lunako lwanu a zwi ṱoḓi ditabelo a zwi ṱoḓi na askamela zwi vha zwi khou ṱoḓa inu muṋe ni ḓi ṱanganedze uri ndo bebia ndo rali ndi nga nḓila ende arali inu ni mutsu ḓo ni ṱoḓa hafha kha Facebook vhathu vhatsu ni tevhele vhone ni tshi tevhela vhathu vhatshena ni wane ni vhathu vhane na affiliate navho ngori most ya zwithu zwine na khou zwi vhona vhunzhi ha vhathu vhane na khou vha vhona kha Facebook ava real ni khou sokou ḓiḓadza muhumbulo nga zwithu zwine ho itiwa na dzi filter ende dzi filter dzi a tsukisa vhathu no na mndu o tsuka Fumiraru wa minute ndi vha kha wa raibu fumi ya time tichiliswa para FM zwo zwino ri khou dzula kha tshidulo tshipisaho keno ni mbekanya mushumo ri na fhethu une ra ri ndi tshidulo tshipisaho a una mushavelo ndi to dzula kha tshidulo waswa u swikela tshifhindula mbudziso mbuzi yo ngayo to make hange yeno vhona tshiphaza hange kale inu na tshimangazano ni tshitswa malegere umbela nfarelo hafha muya ni khou ombetshela nothe ndi khou ombela farelo ari tshitswa dzi tinkisi chimangadzo oni vhudzelani ro vha ri tshitswa nga maanḓa hetshiḽa tshipadza tsho survive hu si nga ri nṋe ra tshila tshiṅwe na tshiṅwe ndi khombela pfarelo uri nda ndi khou ita zwa vhufobvu mara na musi a vhutsheo vhufobvu ka ndi ḓo vha ndi khou tswela ndi right mara I think nḓuni ya tshimangadzo ndi yatswa na namusi zwamba zwo na tshimange a tshidange u fanela u ṱuwa doba zwivhili zwiraru nyana a tswini u tou amba uri hetshi ndi khou ṱuwa natsho ndi khomba uri u a tea u zwi ita okay ṅwedzi wo lamba mai no vha ni tshi khou ḓidzima na khou ḓidzimela mini ro vha ri khou rabelela vhuvha hashu ra ri khou ita Daniel fasting nga ya vhege fhedzi so ri tshi khou rabelela tshanduko matshiloni ashu mimuyani yashu so muṱa woṱhe ra ri ngomu mara na greki ri khou tou bvopfa mafhungo hafhanoni kha vhudavhidza na thekhinolodzhi uri mushumisani u pfhi u khou ṱuwa hange mushumoni ri khou ḓo ḓivha uri hu na huṅwe hune ra ḓo pfha ḽiṅwe ḓuvha tshi vho pfhi Maumela ha tshiyo kha Muvhango kana a zwithu vhuya zwa ndi ḓo vhudza vhuduma mara zwa zwino ri na vhuṱanzi fhelelwa zwo ri nga lufuno lwa Maumela Mahuwa ri ḓo mu vhona kha Muvhango nga lufuno lwanga yo fhedzisela ke vhathu vhanzhi vha dzula vha khou vhudzisa uri naho ro no zwi pfanyana nga ngezwa zwino thi ndi nga tshithu tshipisaho hu na muthu na ane Maumela a tshila naye vhaṅwe thiri ndo bva na zwa dzi semina dzi khapulu na zwa mbingano uri hu na muthu ane Maumela a tshila naye hawo
avamboni zwiamba zwori arali una muṅwe muthu ono khou lavhelesa zwa zwino kha zwiḓivha uri Maumela u hone ende muṅwe na muṅwe kha posa tshiṱori tenda tsha vha tshi khou pfala ai tshiṱori tshi songo poswa nṋe thi ngo dzula nda vhala dzi CV dza vhathu zwi a konḓa abe hezwi zwithu u hana muthu zwi a konḓa mara athiri arali vha tshi khou ḓiḓa boba vhanzhi wa kona u lavhelesa wa sedza uri oyu noni Miss P u khou hangwa uri nṋe abe ndi muprofita okay na tshifhinga mbo ḓi 12 minutes ndi bva kha wara ya time tshile zwa pala FM kha tsomero no maḓi musi ri tshi vhuya vha songo hangwa Maumela Mahuwa u ḓo takutshedza ari ṋea muzika wawe vana bindu line vha ṱoḓa u ita khunguwedzo ya lo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khunguwedzo na riṋe kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha mulelu@sabc.co.za ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Phalaphala FM rinanu misi yote Rodigeda kha Phalaphala FM. Phalaphala FM yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. ṅwedzi wa shundunthule ndi ṅwedzi une ngawo ha pembelwa u vhumbiwa dzangano ḽa u fhaṱa vhuthihi. Dzangano iḽi ḽo vhumbiwa nga 1963. Afrika ḽo vha ḽone ḽa u thoma u vhumba vhuthihi uri hu kone u vha na mbofholowo. Afrika ḽi shandula vhutshilo lwa tshoṱhe ndi ḽa vhuḓi ḽi na mulalo na vhudziki ḽa dovha hafhu ḽa pfuma nga mupo vhutsila na mvelele. Kha ri fhaṱe Afrika ḽa vhuḓi na shango ḽa vhuḓi ri songo khethululana nga lukanda, muvhala, mvelele na hune ra bva. Nga heino shundunthule sa Afrika ri pembelela ṅwedzi wa Afrika. Phalaphala FM. malo wa minete ndi vha kha wara ya vhuṱahe ndi ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe kha mbekanyamushumo ya namusi ndo guda zwinzhi nga maanḓa. Hezwi to sumbedza zwo ri na vhone mutshiliso wa Phalaphala FM khathihi na vhaswa ni songo tenda nyimele ya hayani i tshi ni thivhela uri ni sa swikelele miloro yanu. Khoyu una riṋe namusi Rodigeda naye nga nṱhani uri ndi tsumbo na kha riṋe sa vhaswa. Mbekanyamushumo ya namusi ya Rodigeda nga laborari yo tshimbila ngo rali tshi khou livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o ri ṱalela kha vhudavhidzani hoṱhe ha thekinoḽodzhi na vhone vha to shela mulenzhe na vhone vha khou tou ri thetshelesa ri khou livhuwa nga maanḓa. Nṋe ndi a sendela thungo zwa zwino ndi tshi khou livhuwa nga maanḓa ndi tshi khou ita no vha humbudza mthetshelesi wa Phalaphala FM uri musi ri tshi takuwa hafhanoni dzi khou vhuya nga maanḓa. U bva kha mubveledzi Jones, Mr Lava na tshipisa na Miss P kha vhe madekwa na vhuḓi. Vizerera omfana ya uelera dia vizerera newe omfuna ndisatuva wone ombiza ndisatu baby wa yeo Rufuno lungavanga pa ndi ndote Rufuno lungavanga pa kane chisiwana I wish I could tell you how I feel I wish
wish I could tell you how I feel. I feel inside things I cannot explain. In me, there's rivers of gratitude, Lord. Oh, can you see my heart? Can you see my soul? Can you see me inside of me? Glory, oh, yeah, oh. Glory, oh, yeah, oh. Omfuna ndisatubaone, omfuna ndisatubebiwe, omfuna swingapanga pavanekeza murawa mbebya ete na musendebeza mulaifa. Your grace has brought me this far. It is my grace. Your grace has brought me this far. Your grace brought me this far. Your grace has brought me this far. Oh yes. Your grace has brought me this far. I need a name that I should call you by. I need a name that only I know. Most High God, Most High God. Oh, for all the things you've done to me, for all the things you've done for me, I need to know a name to call you by. Most High God, Most High God, Most High God, Most High God. Chirizi chawe, John General. Chirizi chawe, John General. Chirizi chawe, John General. Luimbo luteberawo luri Yahweh. Yahweh, Yahweh, oh yeah, yeah, Yahweh, oh yeah. Yahweh, oh, yeah. Yahweh is Jehovah Most High God. Ndiabafuna ne, ndiabafuna ti, ndiabafuna kechi, ndiabafuna nde, ndiabafuna ye. Yehova swendaka nazo, ndizwa lufuno tenga lambiru yanga. Yeah, yeah, yeah. Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh is Jehovah. Yahweh is the Lord. Yahweh is the Lord who is and is to come. Yahweh, oh, Yehovah Namina, Jehovah. What is a man that you could consider him like this? What
is. You are the only one who knows. Such kind of love has never been seen anywhere before. Yahweh, oh, 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 Father's way, ndaganazo, ndiswa rufuno. Swing at this, end at this, abarindi batororere. I have nothing in me, oh, I to bring unto the altar. Oh, I have no gold, no silver, yeah, oh, I'll bring you me. I'll bring you me. You are so beautiful. You are so majestic. You are imperial, majestic King. Father, this is how I feel. I'm not bribing you, I'm just telling you.